Hallelujah. Kapngakot. Kalangan kiyang kaunok lakot megatin muitong. Thailand pilikak eupana ng klokken Bible study wit. Pilmen wiacha ay ran mau. Kamelele meranet mas ew. Koyun sampong, koyun ran, and koyun sampong mas. So, limbakan kot, kung katun kapong katailan sa koros. Ran koros, mensang koros. Imi bilan ki chan sumawan. Patoto o an ki kaping mele nan ngani pereperener mon kot monay ko to life. Pui ki kamelele. Mesong mau toto ko to mo trial on koros. Me kamelele o likiliki me God is for them. Kauno on rail. Kauno for them. Okay, so cheban low. O awuyoto okay ramasan kak pachong child. O maing siwa coach kan labalap kalanganen kami. Kapanga maramusaraw kalangan kaping kiyang kami. Kalakwat sa patrodo remuni marang count Jesus. Sa kalangan kiyang kami makapantipatrakan sa kalangan kiyang kami kapay. Makamgatang katarador na sampawat ong korusya. Sapul mo mas sebila sa kami teso. Kapay yung gusto ka korusya. Kalangan kiyang kami yo Lord tatokin nga namus sarawi. Makamgatin katkidor po sampawat po nuya sawasapan aramas porang kakasay kami la kamitang kami time what. Kapag kiyang kami ngayon saraw kamgatin kaskuli kit. Wado aramas tuto me pan menrong sapul mamumasan. Kit korosanane kairtanan poson kit korosanana say kami la. Ikalangan kiyang kami sapul mamulimpak pot. Sa kaprayang kami at kapeng kasapa kalangan ng kami count Jesus. Mewiyat kaun at song kamor kukulatra. Amen. Alright, mensang mau ko Russia. Welcome kumail. Mensang achipan ko soya. Moman Meirong. Kamelele nan perang ko na patanan photos. Kumailakan magatin member miayar video may safety wasaw. Apo bambil pileu chaka prayong namparet poegi achekas ka school ki pasanen masanen go titar makchel repeat aptama ko yuko sampal masanon wiyala ksona child maur. Okay, po macheban rompa ke cheken manokela macheban kan rongo katkiyang wiyala le cheban kan kapoyeta. Kan wiyala kesan a child maur. Poson yo magcheki yang wiyala le kan wiyala kesan a child maur o kan miyakatapa. Pui mo makano masani faith without action Poson mesodra market mesodra kasaleta. May bangko sa saya Meirong ay sukak Meirong poson melayo ay. Okay? So do jaban so jo wa as jaban kay puyedi kapaikan may no pa mi nampuk sarawi. So, may katinin jungi di sabol machay ko yung watawati labimbatak silu duwa o isak. Labimbatak silu duwa o isak. Okay, ay tayo talaga sa yayar Meirong awiyak isang kaudak. Meirong puwegi okay pak chay kaudak ap chay suka school gi. Tama puk saraw masani karir tak chay wiyak kawe. Ama chay bang wewe ki tama puk saraw masani me pit Meirong chay bang kasampal ki. Okay, Meirong awiyak son kaudako. Chay mangi chay jigidak chay kan Meirong. So Meirong awiyak son kaudakap. Pangwatong chay tama puk saraw masani. Labing batak silu tuwaw isak wawn kiyang kauno. Niyong bangkin Meirong kiyang one sap makayumaw. Okay, one sap makayumaw. Wawn kiyang kauno. Magapan wiya met imon nangkan pan trukila one sapakan. Okay, Meirong kiyang kauno. And so what nan rapo 11 batak nan ira maring. So nan ira maring palilaut Meirong kan mimini one sap one set. Bi imara kotoke. Como yung ngoy tami chakotoke pa chan maur ke ye moni. Karada chelwi may Meirong and moni. Okay? Ama so cha moni pues one sap one set making
me kotoka po yan maurki iban bil uya chai one sap one set. Okay, so masani magchaiban Meirong niya chai woniki. Okay, so song koros mi chaiken we are young court aban person dasan po mo yung attitude lokayan masanin pombe aban masani tama kamakitong ko child tama child buyaki. Okay, ma ito ko kauno ma melel. Okay, so tama kamakitong ko child. So masani woniki yung kauno niyong ban Meirong kiyang one sap makayumao. Meirong kiyang megot makayumao. Okay, kauno ka Meirong kiyang ka child Jesus. Puksaraw ka dede me ije sapol ma one and only Meirong kiyang ka child. So kamu yung ngoy Japan Meirong kiyang god makayumao. Magaban buya met omumwan nang kan ban Trekila one sap. Okay, so ma chicken more, chicken ni ponpe chicken a child one sap kan chicken more lang so masakan genan marki gerella palapen wasang kosan kan ma chaipi wonki a chai one paron kan a chai battery kan tigan kan chaibil ban walang rail a chai wonki Arya inawa mi pewe. Imakareta makompilip sabal sa chip sabal ako muya komba ampoita pokita inawa mi pewe. Inawa ko san renkot. Mi pewe. Pon makche bangen Meirong masanir me wasan nangkan wasan apaliatakan wasan kakairatakan abantur kila one sap. Amanay kosen yang niya man sa me chuko at grandfather palian at nono at papakalabo kopopo ang sap kopopo mo tipson ang sap arkalap mo waunki selia mo lang rail kan me waunki are sinserikan mo kit niya chuko ta sepil palikite waunki ko echa cancel kwa pa te mamia pa te sai abang mola armas asambang toke ariyo ko saya me one sap sanga jana walo ko dito lel ponset aso buka tapal okay aso buka tapal so ma principle in court principle do echa kauno pongok como yung ay kapayata aramas me bil so jeep sapal rapay kaya masa ng kota te rita wen ni okay rita wen ni rais chewe ko pwede tiyak te tamar kair talala emir nan masa no ngeni rai buya yang kauno te bil buya yang aramas merawan ki pwede ko santi sang erenkot kapayo mimilala okay wine pan laut melel Kesoja Bangkok nagdala koros. Gib makomo yarmas en kiwi. Kauno ko por peren yarmas meken cheerful. Peren ki kiwi. Okay? Peren ki kiwi are. Turanay testimony nan erian Meirong. Puiken rongaja practice. Ran saraw yung ibang ko saya ran saraw na klaro ko lang kautak ko uyaw son Meirong nanay wale do chala epukuponyo chala riyesa kiyo melala ngoy parpon chala riyesa ko pulnan Meirong o asesera kerkenya ibang patak mona ibang kola way protoinda ito ikininda nga ramas kiwi the best tuwaja kiwi mamao ayan pan tokor yesa ko kila angko trao pukiyo mamot pamiyayanan aribi ko laja perpe wakila niya ischamatawa so minute tapa morin mo kaudak nek amang kitonya chala papuki so dami song ko saya principle ng ko tatok
ikalap practice so ikalap kelang mana-manang kauno sapang. Okay, pakininin matang mikinta cha sang kila poyeki. Melel got real. Chepan kiyangi atay kamelele. Okay? Kayong koren sa kwano karyang scripture mimen chalen bil irong te watak pana kayong koren sa kwano ratigitik ewo riyaw. Emasani atuan Meirong meban wiyawi so me watakatar labin patago nan kadete marang mo Meirong sanu ya rai mongyongen wauniki kano inoki tier niya chay bang wauniki at chay Meirong abang kito laut sang te abang para at chay wasan kakairatakan and pil kairata laut sang ime ko chen masani okay dami imenen sansal ko po okay so lang kan rakangalar Meirong moin so rakenenta Meirong as chup publika les chup minang puk sarawi tiyakan maso yuma okay go sa wakla sapol mamasan sa chapel wakla chay magong wakitala po chayken menen fit chayken menen parakong a chaylin sa namaut te a chayl rop kayong current Paul man ang katete cup kayong current isa wano so matwe jo murin cheeses o repil kan Meirong murin cheeses o okay tuan Meirong meban buyawi men sawasa sapol mangkot saulang kan nan sudia kumalbangin buya ni tuan me kasanet yang momod so kan en kalesia ninchapin wi koros amanaman kumail pang katore sang ekismoni nuwa eo mekonang sang ni mekin kodokita o nakitala posolara nana pan riksend en wiyawi niyay pan lelewi remail. Okay, so makos Paul ko sa yayanger mo manarail planeta raray pangkin race money ten nakitala money puwege karapao ang kaksawasa saulangkan mawiwiya sa polmangkot tatok. Okay, so mo kamu yung ay mamor ko mo ni ran pukat ay may ko sa ya wiya pa kan wiya pa puwege chay ko to online okay kin kaudak penan marail wiya rail kapakap maratiera rail pay ko to relay sang kiseu ko to rela rail Meirong chay buya yang kot lel rain sarau wala wasan kaudak. Okay, lel rain sarau wala wasan kaudak. So ito chay so tama chay ko santi ong senjoap damit kayo ko sampal chay len chama chay may Meirong ang kot o karapeo me ko sayo wasa. Okay, ni duwan saulang kan arail kin sawasa sabol mangkot tatok. Matawa ma ichachal rong masa no abjay so just so si taramasin pata ako bilban abang saya chotra po ma okay ki chay kolong chay bekarong iya chay bekaran full time takot full time me kauno karong ka chailen kamonga sapol ma aramasakan. Okay, arama wamparan mano pe karong full time at chon sarawi ko icharail mongo atawang kamonga kan rail. Okay, so ang galangan kiyang kot sapol mama sanikin irongala melel ikin pilkampa ke kita melel chonay wasa mempombe pueki palilaw chay so ka school kita mamasa no masani. Okay, ken muy bang lang latan na ipanine sang baba perayang wamparon tuwe cho palilaw chay ken madawame o iba ichonta to ko momotsari iba na pal. Okay, ikamele me chay chokono totokong kauno man me kamaur ke chay law ki yang ke chay mor sojuk a chay ba na pal.
Porque no one kauno kaso choko so ya chele na pal makchel pilata papa kauno. Apueki ka school so char o ngi kamelele maka school char po ma pani char aramas pang we ta o ya rai puko tayo pang kodi. Ngai okay leader en momotso kam patangi sampu ka po kom de kai longi. Madwetra is sabana Chay rosa nga naman pay. So chay pay protor, so chay pay ko to re, ni ay pan buya. Sapol mong ko trunta tok, so chay pay ko wi re mi, pagkita kam so chay kapayata. Ri ka sampalan chay lang king ka school po yaki. Ko so chay libil ki aramas, waun ki sapol mamasan. Okay, libil ki wad ki, oy plata laba po yaki yakat liga pa na kis ka sampala laba pros, ay menta ki. So, ko Pagong ke try koros sanga troyo. Sapol mamasa na mo ye memor renis me pilata kamelele ka school sang imero ye ko tanan paya ko iso. Kay pay mi ko so ya payen ngen payen tip so okay. So Chay ban we ke mesong koros machay so toko ki kauno so chakachapa. So chakachapa. Okay ma kara sabi bang kuan Meirong ayan pilpaki ki uyay complaining da. Ija momot ay kuan Meirong. Okay Meirong machay so toko ki coach so chakachapa. So chakachapa. Aramaso ka kalei ka pangong komi. Komi yung ngoy so chakachapa. So attitude atra mong yung coach kayo kasampal. Mayroong ako sa ya irako yoy ko sa ya chay pang wawning ki. Chay wawning ki ang coach tame kapay king chay wawning ki niya chay kiwi. Okay kay tek wawning ki ay nakitang yang ay kalip ki. I wawning ki niya intamang coach kalangan. Okay? Mayroon expression yo kawewe nan nga natalyo me chay kiwi. Chay kuang kiwi bui, kuang kalangan. Tuwa chay ay kuskosaya. Chay gan mowa. Abudan mowa korosanana to kalang kao no po. Smakito wansa puan set i kao no. Ap mo tami kuskosaya chay lasa pa chay gan wiyayang so masakan. Ap chay lanana piltogo kilang court. Wow na kiyang. Kaya karyawa chel sawasa sapol mongko taramas mewiwiya totoken court. So checkak Meirong lang court Meirong okay kaya ramas ikalangan kiyang kumalagan me rongo pilkin Meirong to recha kay kin Meirong rakatarota ral tait aral Meirong mo kan toke kim sarayo. Gabilkak Meirong sapol mongko taramas makano pulpon amoy mong yung. Okay? Imichay pang kung kayon, nganan paik, puiwasama chay poson kung kukota. Kauno to kayong amon yung, okay? Compliment. May rongong, penchises masanita met, jewiya yung amano, puya kinamaran chises, echar mapil kapin pilew, kapayo, pang protong kamo mawiyaw. Okay? So, Jaibil ban matawajan ang son siluoy sa kweno. Wi karakterin kaunon mo. Mongyongan kodran mo. Dawiyapan kaunon mo Basa ng puksaraw. Kung ko saya may scripture iran puksaraw basa niya ta puksaraw po kita. Amasa niyo demonstrated. Amasa niyo kasalayang katrail. Son siluoy sa kweno So God is a giver God. So kamuyongoy pagtran so lang, maurin Meirong a natural. Natural what ki? Chana ne pega salki. Pan rongo cho sa meksona maurin so lang pan Meirong. Okay? So God is a giver God. Nan John 3:16, elimbakong samba loud. God kito yera so. Puyen point that the child can. Okay, so okay, men wai kami gin lugar to rongo to. Kuto yan sarawi. Aso chun na imoni chuka kiyang point. Kasi yung point. May rongo kay te ka point.
aman. Okay? Meirong so child Meirong is on Carapacho, try me chay, go kill an ampok sarabo, chay, one key young goat, a chapelman, bless, men capayeta, sapulman goat aramas, chay tokeki, a child Meirong, aramas, me kauno pul, pona chay monyong. Okay? Tame, ecoscosia, ma, me men water, me pitch son sulu is a quinoa, kauno sotra limbak, apocasaleta. Okay, so chay Meirong kan Meirong ile. Niyan sa me chay kan Meirong, chay kasalayang kot o chay kasalayang aramasko. Me chay Meirong lang ko me. Sa supportuk, sa utung ta ko muyuyan, sa menyang so chachan taropwe yo me kokoto. Apwe ki munia ko sampal pwe putawan aramas, imakam kamaor aramas, tuwaja Meirong ile. Okay, Meirong ile wasame aramas makin kataroto Meirong tuwajak ong kijakan makin aleo Meirong kapakap kila kon makom yang wiakson vision gendo kodial de wirin changwat kchay leo. Okay, pogita miaw yuyalale makasaleta so jajenda. Oh, bungi chor, absojo kilelapa. Okay, and some get so poor, the giscarada, and so what table man kalangan kiyang me jojo. The jojo Johnny as on the malawlaw. Malawlaw, cocoirtar nanarail, we wake it up at Meirong. Okay, bombe, we wake it to which a companta Japan we are. Come wronger patang koi me pit Meirong, sujaminda cocoalu. Katarota Meirong socha. Pweki ngen sarawi kom wrong o campaign we so ikalangan kiyang coach. Kumailakan me kikiyang masononan practice. Kay te ko kapayen mo ni pang proi. Aperoron perosang ngen sa utrakan ompaikan. Koto ampanine kan koto nan wing court. Lang okay ramas magen no complain kila. Arael Meirong apete. So yeah, imo kay tuwa topic wa sensitive aramas tuwa kang ko sa iya po red church aramas taga sa Israel apo imemeng ko sa iya ma chase joka pointa aramas aman makamor ko chase sang nan hel so to one nom Meirong yo para kong morin aramas aman makaw na to tongi puen kamor lang paninay Pwede ko lang ng hell. Okay, karita child, Meirong o chay pakiyaki. Chay pakiyaki, chay complain. Kauno bang koror ki. A child, more so chukos, monis chukak pointa. Monis chukak pointa. Karita, tama child, Meirong ki chay. Ija child, kiwig, wang kalangan me chay kakap. Monis chukak pointa. A child salvation, a child more so chuk. So, it is possible to give without worship, impossible to worship without giving. Tamigos ko sa iya. Chayka kiwi, absudra kautak. Apoy apalong aramasin kautak man, and kautak absudra kiwi. Okay? Aramasaman me kautang kingen, Pwede siya. Mongyongan kiwi pa ni Budi, sang niyang mapsapal. Ngay sang niyang kautang kingen, sang ni ngayon sarawi, makatkato kakaon. Maso pwede ay suje wang kot, mayroong kachalayo lapalayo. Yor ichaman iuran saraw niya jugujuk. Papakito chala riyaw, chalayo men me ko chala eway Meirong. Lelan so Meirong o imen Meirong laut pwe sa kinalkisakis ng Christmas. Ngayon ko ladya kila chalaria o. Puro to ni mo lepor po lapalan Meirong yung. Okay, so kami lelemet chay po ang kairtanan morwo. Apsani ya chay chuweweki. Okay? Rampo ka tuwa chay Meirong ki chalayew. Ninipilkilantiyan sa Meirong is chuwatoki. Okay, tuwa chay mo. Ong ya, pwede da iwewe gitar.
iwewe gitar ko sambal bel. Ime akas isong ko saya. Eban nangay chailang won ko sa chay mayroon chay such a worship. Such a worship do cha kao dong gingen, kao da gong kao no, kao dong gingen. Mangay chailang da cha kataroy mayrongan. Apoy apalong son kapakapaman, son kao dak man, en kao dak oy such a kiti megot. Apal. Okay, imakarita ko sambal chayla nipsabal. Pansa me chayban nipsabala chaylap kaudong kong kauno chayban kin menkiyang megot. Chay kiyang era chayl meur amayasa me ito toker putaway ka kersiliwasagiste megot may commit ay time o ay energy lale ay bilmen megot and bless. Sapul mangus tatok te. Sapol mango taramas. Okay? So, it's possible, among te kak, aramasamanen, kitiya Meirong apsocho, kaudak. Kaudak melin, kaudang kingen. Apalong aramasamanen, out kita ngayon sarawi, kaudang kingen o nek, ibon sa Meirong. In the spirit, karakterin kauno yo Meirong apan automatically men kita dame laudin nanapa ko o ligligi me got pan show up. Okay? Kareta kecailan ka payata masa ng got basa na pon miminani pisapal. Ikalap ko sa iya me masa ng got ang ralakan mi pisapal po me man sa pisapal so cham nantuan masa no res chapan wewe ki o apan rong apan sa kapayata. Okay, so nan Old Testament nan kadete mareng kadete kap cheban watak puksarawi irakoros ko ya tuan Meirong awiya Kisehn kaudak. Meirong wiya Kisehn kaudak. Tur armas kini doktore. Oh, Meirong kono ngaja wiya o pachiaken mas yomo. Cheban watak puksaraw mau. Poi rakoros kadete mareng kadete kap rakoros ko ya renda abo Jesus coach toro Meirong la. Anyway, okay, so nan kadete mareng rail kun Meirong ki rail first fruit rail one sa o ni rail mana kan nan kadete kap ni eu scripture maybe wata kataro rail Meirong ki rail time Meirong ki money. Okay, I make chicken chaibil wiya child Meirong money nanim sarawikan and so what. Okay, on at sarawyo Fiji at lidero as chomoitata wamparon manoa pot and dog and way marabantay telku wamparon pogita raban mongosang masanung kot. Okay, ra chon sarawikan panasa papay rail pain naman rail kiyang rail stosa. Okay, so duweja puenga concentrate enga udan full time on at the dog and papakot and so me chon sarawi panasola papa sapol mangko chon tatok akapayo ko sang pewe kodi ischoko so ya pokita ngoi chon tatok momotso iko so ya principle in god chaiban bilurong ala nang katete maring terin wasan watawat ibilga school gear mo wat terin mo makasali yung child one aramasamaнаkin sujuka porlang asaw ko pa man kaya babe. Okay? So imi ko sa yayar mauta makichailip sa palak chail apang control apang influence apang itanaway apang kawit achay mo kitin saulang chayban wauniki chayban apali chayban papa sapol mangko tron totokan momotsukan pokita rengkak itipako nga raili wangko to supeito kamongay kitrail ay mom masanang kodro pan kawalia kapuyala tron momotsupon. Dami chailan lar
checking gak obil punso sola trunta tok meman me pilata apan pa court I pen tip rawiya naur kakim sa klasuma wa pa kita punot punot pues chokono chay konong kilang sapol mangkot masan kichay la wukitong sapol machay wiwuya kan lale okay lasin irame men sair why we keep tame chay kin kiwi kite karapana chay kiwi isairera eu karapa mo son silui sa kweno me ko sa yayer me kauno nituana kapung kitel taramas we created in the image and likeness of God tayo mo okay ele mo in kaunos chopalwaran li so chuko sa ya palwaro up image we ki tamekin buya okay tamekin buya kitel automatically tueta Igo sampalan challenge study ki masanen got potame kauno kun gatin buya kajaipan naturally kajaipan achai buya ka pana san tepan tueta pogita chai ka pogita ni tuan kauno okay hallelujah pilpan tueta limba okay son siluisa kuno God so loved the world okay makchay bilban limpok on court limpok on sapol mangkot tatakan poita chay bilban men Kiev chay bilban men kiwi okay jamantan so me apocharya ta Christ we are young court main count makompang katarala missionary poren kola tatok mo wala ronga ma ponpe Iban support. Arapuegi ay we are young go to know. Ito talk murinay kanagela school. Ay panay say nanan pais what sakaw masagan morki. Apun tayang papa mak. Come so Japan we up koporoporki ay payday we are young go try no. Women one to talk and go try and murretinan win pom because ya nan win and some ay podo ya free omo. Are ngayon tayo menen maratinan wen pompe so gitar may pan Meirong kilay piti pon okay is chokan man ko saya po okay ramas panaleti lama mis waiki aptami so ko saya me ko tiyo me pasan tasana na tay mo yung niya tay ngongi kauna pan plus o kauna pan Meirong enibudio ko erta o para la poketa principle in God. Limpakong trial so much young child Jesus. So makom limpakong tamakom ngongular kaunon wiyan Meirong. Okay armaskin bil wiyaka pakap kier koti woni ral seri kan say wugla okay pakikinta kay sisela okay pakikinta Meirong. Okay pokita ka wiyayang God. Kauno ba ni wrong tamaga ngongular Meirong to a seed okay ke patok ke pangka ko sayang po nam seed am one true go okay kuan patok nang yung current tuwa isak mo ibang lang ata apo ko saya seed okay ko saya seed Meirong to a warren true go ar may bentaja ko sani ay sotra Eker kita, elisa sa tame patok lala po yung kasik. Okay? So, kuwi kapag kiria, yo puen breakthrough and open miya. Ew ka kay sisel po open o yawi, ew ka Meirong. Kay sisel bil Meirong yo, ew ka Meirong and money. Okay? Hallelujah. So, imiwiya. Ya is chukaninta istoryo. Apariyaw. Isutro tolul kas chekiyo. Pariyawa itatok monay kokola fichi ko popot. Puintay pa Meirong ti puimengkilang wan tatok So persecution ngenen wang ngenen mall sincer dorme so wata so school so trameasa imakaw na tatong kiyan so. Ngoy kelip tatok nampungan Israel me
chapter ko ayo. Meirong kilan senj pon po kita yung ngongki en poita. Ran po kat may membumpi ko sa ministry na Efrayom. Okay, so may ko chima ka ngongki. Ansa what ngoy ay pod ko pod sisolak katranga Efrayom. I bod a pastor in Christian Mission Fellowship. Tatawagan ni Efrayom ima kay buyedi at church Fiji. Okay, area pelikosang ni nganenuwang. So nganenuwang chepan we work me Satan mo. Nganenuwang. So ichara maskom up ator o kitalaw tamrakiyang planting church to a kowe patukote momotso wasakan po ansa aramas panip sapal ranano purlong nan momotso. Turun aramas rip sapaler ara pitipitak seli po kita aray momotso kanenda koeo. Okay, so matcheban paliana winganen momotso de literek jela cheban men chonga wasakan me cheban kwertaya kaskul buka ka uyalak sana chem nor. Okay, last in scripture memen watong child mensangat yeyi Philippi bayo isa 8. Hallelujah. Philippi bayo isa 8 masani. Ariyet saropuen kadede song koros makumail sawasa kiniyayer amail sawas minen ni charmelel. Okay, say kasaya nituan count Jesus kachla aramasaka okoy support support so sa ututung irail apostle ko makoko kiseli patapatang rongoma so chay ka kuya san silu chay liang kapakap chay liang Meirong chay liang kalkalok I san siluwa meroroko to aramas nan buing ko so ya akasan sa long ka child child we ate dawen tam warakan Jesus ko chapiatare arich taropuen kadeden maduecha taropuen record na ral Meirong ape kadeden song koros makumail sawaso kaniyayer amail sawas menen ni charmelel mia rey song koros miyanane. Okay, kasi yayer nan maduisak paisak yo akos ko sa yame magchel receive magchel aleta samaro mano kchay yang aleapay reward so yang ale katung me ban toke sabol mangot mano puegia chay sawasa chay yang ale. Okay, so in one court pilko sa yata magchay ban receive what ki waunu kita kisa ben receive what ki aleta realeta nita aleta ni ay kiyang ay Meirong te kapay utung I aletaan mo kadang pumpung kenan mata-mata me ko me sansal me support ki ako saya ni aray kang gogo seli kalkalok. Okay, so aleta ramas pumano matu isak mekos ko siya paisak yo aleta ramas pumano puwe kita me uya ni marengkao no tame a kisakis tame a reward komi panyang aniki kareta rapagi chance rapagi and so mau and be blessed. Okay, ranche ko ans puwe kia isa ramas pangkitong yo moni puwe kira kilang kauno mo sayra al mongyo ngoy aso yeremen ayeramen. Okay, rampuka chipanta bless pagida I practice o ikilang erwa ikin kiyang atara mas mekot me imokit kita yerman kiyang po chay minsan sal kita alasangan labat testimony ngin sarawi pangkawit king child achay mo yun chay pamokit kita po ngin saraw kan masan so an sa mi chapta uyay chaptak lang wa na testimony me pitmoni taulul ibilintinda nga ipot mewana ipilichar ki kapayang court may memorlale chanana to chanana
I Jamaican do kan loud sang tame yale ayanane pueki sonje kan me imenian sawaslale ama morki cha kapayang go jong ya ichar puyan lar me morki okay ranche ko isasa murisang I practice murisang yanger me morki do echa kachakasi go daja uya tame go asayar ai godo Gayan sama chaikin koletio kang uya a chaikin richungeti okay der tolu lai testimony mepit moni so moni pueki ai kala klangka de pa escho apal kila okay kak last penny pildueja ransarawi makaran ransarawi cheyo iwia ransarawi mai biluia tacha kila nom last morning tacha kila yes chibil care puyan lar mai kila last pon kauno kingot kito me bilaut sang okay so I kakela kai kichael okay so ko saya isa kwali bang kanagela ori yet taropuyen kadede ban song koros makmail sa wasakin yoyer amail sawas menen ni charmelel mia rei song koros meyanane muri epa produs en watong ya amail kisakis kan koros kisakis pukat rasong Meirong poma we wong kot Meirong eo me panka tenale o kupur perenki okay tama como yo ngoi wiyayang sabol mango taramas chai wiyayang kot okay ma chai bi wala im sarau yo te kiyang aramasen kot mi go so saya okay en emasani challenge so taramas koros up niam bil waungi cha kauno renis ngokan me uyeta tonga puen bless u kopel men bless them in return okay eu testimony me isa sa may bil ko sa yayar namparong ko na pata pan ko sa yan sa watisan ki miya ki sin time eu pakat leader of Fiji ko don visit ngoyo ay po dan sa Mimi Peak Island sa chapiata sarawi so chapil night moni koy so nampang chala chakit are rano abampur ola bampur sa momongan mensang muron mongo aban masaldar ay po din da pastor inda yen saint chuk ay kilong lang chala tapa Chalakit pueden piltapa. Anda kemelel birsang wasado Puerto Rico licho wan sinsang senja macam yang atanata puicho. Esolato kai sign 3,000. Ariay mata o inda. Puaba ola bang kosang reti kola. Kosang reti kola Fiji up. Abang kola inenla New Zealand, we kriyaw I proto Fiji. Ariyay mata inda okay. Aban kola New Zealand ayasa machalacha kitnamdang. Asaban moin aute la o anso mabang cash chicken. Moin miyoyer chala silikitiyo bang wanonare. Es chaban pounds back. Aywasa. Ale cheche koi kukodala na lulu, lelcha na lulu ikas. Anso me lelcha na lulu ikas. Yari, call your tito me. Oh, Jackie. Ay kodor bank amo. Saino udanen kat confirm mong yame eananescent. Ikarapan kauno kamakit kiyang yan sign loud sang. Yan Ecuador bank cash so chakak. Arinda. Oh pastor sorry. Kay deg mamal kung komu ya pu men kiwe loud sang.
Ori laka pa vampir ta sangono lulu. Ngayon ta kananga ma tra kauna bang provide. Kauna bang got kido ngoyar pot longala na pero yap mai. And so I bought Jabir Lipor Silipin. Now we can send good at Tompa. Just so Sarotier. Ngay we mama yay main goat kamangi. Is German Kasarwedi Ulang goat mana kamangi memen Meirong. Imimina na maya yang kauno. Aulang wayman little ganimo. I got on pine night machine mixer cement. Mixer menuata cement. Silikit sama karayang packet. Is al iya ipot koso we mama ye kapakap you wrong alay rakos koso ya money ay pito ye latra excuse aleka centro colar cash call at senior pastor. It's ready now. Amen. Oji mamao. Night testimony making kilan limang goat lale ngayon ma ye pokita goat mamao goat ye yes goat mamor goat and sapol mamasan kamu yung ay sudrabam weki laukta practice and so may practice isola masak Meirong pokita a child pay miminan Meirong a child pay kay te ko send puroto kachay ko kairtan na chay maurin sa ulang kachay kon tami wata katawasa Paul ko saya ang Meirongan kutala mong kauno kupur perenki upon len way po mao okay cheme chebam para chay mong yung kate bad they complain lale pa chay pinky sangera chay kapay okay hallelujah Kalangan ng court, cheban kapakap. O mang siwa court kaon labalap kalangan ng kami. Kapag nga maramusta raw kalangan kaping kiyong kamusta pol mo may limpak. Kum gajeng ka skuligit. Po sa men paik, sa men asala, sa men mamaur nan kapay magum gajeng inogitin nan sa pol mo masan. Kalangan kiyong kamu korusyong kan mabanrong. Kum gajeng kupro kapayatat maur po sang kakirtan ito ang kupro mo. Sa kapro yung kamuyat kaping. Kasapa kalangan ng kamu ranwad. Obil ran koros. Kamu mat kaunat sang kamaur. Kukulatra. Amen.